Kamu aja bilang subscribe. Kamu aja bilang subscribe. Kamu aja. Kamu aja. Kamu aja. Kamu aja. Woi, Aja. malah berantem. Kalau gitu kalian aja berdua. Oke? Oke. Saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tolong, bos, runtuh kak bos. Bos, runtuh kak bos. Tolong, tolong. Bos, runtuh kak bos. Tolong. Bos, runtuh kak bos. Enggak tamu kak tanam bos deh. Namu ada di mata-mata di bos. Memang muka lah doi kak. Dia muka lah kertak kak. Dia orang tahu. Jangan nih bos. Kita. Minta gimana tahu eh. Angkat bos. Jeng jeng. Maki bos. Jangan bisa perubahan. Agak bos. Hei. Wajib. Oh. Mana kemana baju pakai terus bos? Itu auratku. Ini tadi untuk penonton. Oh ya bos. Masuk ke bos. Kita masuk. Mari siapa kalian? Siapa bos nah digalusu? Masa dia lusu ro dihukum mang. Apa kau ni ro nana eh? Selo na jama-jama kak. Nagatu motor eh. Oke, nade na lusu bos. Asal tu masya bawa nak tu. Turut ramai no. Apa ikut itu? Misalnya seperasaan sedikit matu cawa ko. Cawa ki matu sedikit. Sudah jadi cawa nak bos? Cawa no. Wah. Boleh cawa. Itu masyarakat cawa dia masuk. Ada mata iko galeng. Mana kelas ko jujur di PRT. Tu foto sih kajinmu. Kemungkinan besar iko dia nak terima. Jujur kak bos. Pak PRT. Keperluan jujur kak bos. Andalkan. Ini mesti kena dirata bos. Kita mau tutup ya. Nabi sendanya mata galeng. Dia fokus di mana? Ngapain dia langsung naik PRT? Pak bos. Tepat kak. Harus kau mah tepat. Oh, iko nak guru. Kita mau tutup ular yang mang. Andre na mana ro? Ilmu sekolah lagi bidangnya galeng. Bagaimana galeng? Masuk. Masuk bos. Kalau apa lek bos? Masuk bisa dimasukkan ke itu. Iya lain je. Tahu na. Tuduh galeng. Mana? Ini aku selain motor eh. Doisi. Bos. Masa kalah dikiri anggota aku. Tejir lah mang. Duang sap sendela na. Ada na tosin bete deng. Gara-gara iko ani gare. Lo kasing buti-buti ngar makon raye. Iko mak to. Tos malam cukup dia. Hobi ka macam itu wita. Yo, cantiknya Bandu. Kulo iko dia ro. Paksa terima padanya. Harus terima kau padanya. Boy. Bagaimana kamu khayal? Anu bos. Ini mesti bisa nilong kau we. Ada bos. Kau bisa kau kali ngai. Ada ni mana bos? Arok. Ada memang ngah. Tiga mana sih boleh? Boleh kita bilang hisap pesen lah ni mana bos? Sebetoi. Atu waselain aku si kiri tahu ya. Terus apa ini? Hey!
malas dalay ko ba? Antarang matag gitu na. Ano mo ni? Makin main dua tandre. Baik mo ni. Stop sire. Ala dulu ya sire. Jama-jama ngaga ya ro. Pertama sila makunjima doko. Kami beli. Kala ni. Hai. Hai. Sini ba? Anturo. Makanya ya gum doko. Hoi, sini ba? Aku bilang ke sini. Bakal apa nih, Nah? Kan? Arawan horo. Aku tanay. Alali na. Tidak mahal nih roti. Yuk. Roti nih, Ba. Baru kurangin bosku. Andre bani do ko tuh ba? Bos nu ngeso nih. Kurang marah di warungnya. Kan? Gitu na. Pasti dua ko tuh malubu toko. Gitu na kan? Bawa nih sire. Masa ini madoko. Ini topa malubu. Semerang abu nih. Oke, mari makan. Ambil lah. Yalah. Ah. Bela mau apa ba? Doko nu. Bakal mau ba sire? Dia. Bakal makedai. Kawan. Enak kan makan rame-rame? Pulanglah sudah, Bang. Aku sudah kenyang nih, Bang. Pulang. Kenapa? Sire. Apa kalian? Ini bos, Pak di tiba terus Aku motor aku tikungan. Harus titit aja deh. Tuker main. Lupa sih kok. Dia kita tikuk tuh. Sampai kalian. Dia kok ladu aku. De, siapa ki bos? Masa parah nga. Di ko sere, magatosi. Sapu ko lang. Eh bos, lo kakak manda koraki. Bah, perhatian mo to ko iko dua ko. May, dapat na to. Oh, buka ini. Kau kita kurang. Sampai. Hei, kita tak apa ni. May, Mandre Andre sih. kalau mandre, kita roan rinu dua. Perhatian mo to. Mandre Andre sih, bos. Lagi buka, bos. Buat sana, dia macam untuk buka ni. Dua tar, bos. Kata di tak, bos. Weh, kecil di. Dah, ikut kurang mandres. Jangan minta ikut sere, jauh kurang. Macam tu, Andre rinu mat doko. Iri, dua bana doko. Aku mega si tu doi laba. Malu dapat geling. Siapa nih, bos? Apa ni? Itu lah dua kali tu. Ini sono dua mata bangun TV. Leles iko. Malu butuh kak, bos. Wah, mesti patut kau mandre. Kurang mandre is. Mas nak geling. Iko geling. Malu mau apa, bos? Wah, agak mana suluhu iko. Dia di si maluhu tawe. Kau mandre ki doisi tu doisi. Bagaimana geling masuk? Pas masuk, bos. Kan ni. Ngerti no. Tampol geling, tampol. Nah, bos, disampu sih. Mandal kamu toko iko geling daripada share ni bon. Ay share ni bon kan jotos.
Iku andalkan bos setor mat tuh setor mat sampo. Dalam motor kayak bos. Wah, iya lagi. Itu dia memang. Ano? Lepas buang motor doi sih. Bos. Hop. Kanan. Kiri. Kanan. Bos, agak kiri kanan. Ini kali ya suara mana? Bihi bos. Ini komando. Ang kalina. Kalau ikut demong kalingan lebih besian di gari. Hah, kasi main doang sapay. Hop. Aru. Sabi ni. Semua isa. Di gari, aruh kau jari kau bika. Talo. Kayak kalau Pak Guru kak. Engkau kembali ke tu. Mau baca Gora. Nak gora bos. Hahaha. Alan. Gila kuruk kok. Hamat tak bos. Hahaha. Mulai na tuh lo ale. Atu, tolong balas sih. Palumba sih ki. Si jago sih ki. Pero matang. Nale boleh din siku. Din siwing retona. Kamu terus ya. Pak RT. Oh, yang motor nama di bensin. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Itu dan. Iya. Nah itu napa tak malalang? Anak pemalan ke motor kiasi cepat bensin. Manulay. Amat masa nalikan deku. Ternyata bilang. nala tuh pakai bensin motor ko. Liuk matwa matatatang yaro. Tumataga ti karena. Nulay na wasan nala si bensin motor mo. Namali balulu aja tahu ya tuh. Tumataga makaling ada. Dan na may ikaw sore di ano daftar barangay tuh. Pare-are. Di waktu ti karena tahu ya tuh. Bete. May itu kondisi kuriase yang kamu harapan taraka kak kira-kira mencari penis. Oh ba, tenan no. Nadin ka fa jam ngurus ero anu mutu di kandiasa asal deto magsisay ka. Aro matang. Pas walang asana di bangi. Pare-are matampoy. Sa deto magsisay ka we. Aman ya tuh. Oh iya perte aman ya tuh. Kalau na turut tak perte. Inclong. Wah. Ini motor gue, motor Pak Desa. Pas walang romengi. Tabing kele jadi motor Pak Desa Mindreng. Oh iya perte. Lo di pale tapi mereka motor tak juga beli bensin. Oh, ba. Tender banen di. Kudumi kepentingan masyarakatmu ya. Wah beremo. Tahu ke bawah nih. Mana dah? Sama lebih. Oh iya perte Pak. Lo di sekir motor kuriase. Tapi aku ketemu lah. Kita pakai. Oh iya perte. Boleh perte di? Ya, bapak nih. Bapak. Ketemu oke lah. Ada perte dah. Ya. Kalau sapa bensin. Iya. Assalamualaikum perte. Waalaikumsalam. Nuli ka hangir telah may din apa dek gelo ko eh.
Ya, demat to. Asal demi kepentingan nama tu masyarakat demat to. Baki-baki yang apa tu? Pakai. Allah. Ano pakai motor tadi sama tinaknya. Salah. Motor dapat desa, ano pakai? Allah. Majanya sakut di kantor iya. Tinaknya apa kuy? Lokar bawah. Sila pa, boss. Ampun ni dolo na pangkutana. Nampot niyo ata, boss. Pura digandeng Tina. Ketu. Ni alin to mi at puji karo galing. Ay to mi malulu. Ay, nulis ka bola na. Talo galing. Angkat tangan ya, bos. Di ulala, bos. Magtambi na. Jom mi tahu ke ubali silong. Ambi na lang mi kurang. Ika syara na galing. Kami tali surat cem. Ngerti no? Ano? Ayo kita kemo. Ajin weh. Kano galing? Dino mi tuh dandang. Kamu tuh agaran danu ko tuh pakong tuh konja ano tuh. Bos, Ngagai. masa lagi mau dipakai bos dokter di bulan Tina. Nah, harga diri ya. Wah. Dari wala din ako labag yang beyen. Dito ang gunaan harga diri ko sinta galing. Ya tuh nusut tadi jangan, bos. Betul ko ba siya toko ah. Dito mo to karir na talo magpaguro. Nilmo sa kalibdaman ya galing. Oke, bos. Bagaimana galing? Masuk. Masuk, bos. Kamain. Kuduin. Gina mo rangka. Luakot sa pigitu daster eh. Loisi. Bos. Tanda ka luku. Ay, kita kemo. Harus dilepas, bos. Sampo ni dolo na pangkutana. Nila tutu ko sa didibidang. Jadi mite tupung. Oh iya, bos. Jadi, pasor sih kak, bos. Asoro sih ko. Heh. Bos. Dia dulu lolo, bos. Eh. Tuh di dolo, baka nula lolo ko din narong. Standar galing, standar. Ampun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Om. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kami tinggal aku. Wah, jangan seperti yang susun itu. Ingat waktu susun itu parung tukang itu. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Ada Tina, Om. Om. Ada Tina. Om Woi, ke Tina. Kita siapa? Tina, ada Tina, Om. Saya temannya. Oh iya, kedilalan. Kentamai. Tajuk birai toki. Semeruan lagi, Bos. Shit, ketahuan. Kilap tak galing. Jangan masuk. Kan aja, Bos. Cek. Ikaw mabene. Kita
saja, Mbak. Kalau ada perempuan suka Ki. Bang, kana. Terus apa itu orang, Mbak? Mayana ra caling dok nuro. Wah, iya. Zaman itu. Cuma pilih ka cocok na tu. Wih. Apa gini? Mau ini sedih pula. Tadi nol di cantik, cemeti na. Iya om. Biasa tak cantik. Emak ting om. Kalau ini temanku, Glenn. Dina fanti ati siya deta. Jadi bang fanti marlari. Mana panik tinam. Cumi mau fi. Hah? Namatang? Ye, hah? Ruangnya agak ya tepat aja. Pakai tas saya salah kadu. Dero, pakai tali. Stop. Heh. Kaget tuh. Stop. Ikut dua ko, untuk koy. Kungkai mah tuh. Yang ke perang. Oke nih. Tapi emang bos, jadi tajeng. Jadi mana karun istirahat lena. Trauma. Oke nih bos. Nilai mah tuh, yang ke perang. Oke nih bos. Hai, kau ni Bandu, tajeng nih. Anu sedikit kau hawan. Sejuk, kecil tuh. Aduh, tadi kalau gitu deh. Ajak metan, kelama gitu bos eh. Yo, lo kebalap sih sini. Kita si cewek. Ya masih nama to nih. Ke tugasku. Ini nama tarung. Dek. Dari ke di mana, Dek? Dari Kak mengajar, Kak. Oh. Mengajar apa, Dek? Mengaji, Kak. Dari ke boleh juga mengaji. Datang saja ke masjid. Ini kenapa, Ki? Enggak, Ji, Dek. Tidak apa-apa, Ji. Oh iya, Kak. Gua kasih matang. Oh iya, pada gini Kak dulu, Dek. Iya, Kak. Malah sedikit bos lepang. Lagi bos. Sampai dulu Glenn. Nggak pasti nanti bens. Oh Glenn. Nah parah di dekat kabutuku. Jadi mana pada bos? Dia ada kawanan di gare. Dia dulu Glenn. Waktu udah nggak dulu dia. Ini lo kak sediteri Glenn. Bosku, ngapain pekero? Mas yang ilmu segala bidang bos. Dia akan train ilmu segala bidang Glenn. Kuat dia mau pergi. Bah, masuk itu bos. Makanya pada bos. Tahu nah. Dia ni ilmu motor Glenn. Mga foto-foto mana sa di kabutuk. Kan bos, ya magandang bos. Iko bawang iko kalau gandeng lo kau taro kak. Turak dolan ini bos. Iko nak tu Glenn. Oke bos, dah. Ayo kita camp. Bos! Makai. Ikan di kamera bos, ditajeng nih. Haha. Bagus. Alay Bandu. Kalau nah. Bos, lepas nih bos. Dibongkit itu lah bos nih. Masih sakit sedikit koy. Iko bawang.
JJ no. Akan. Tahu. Emang rasa nih bosku. Dari sini. Emang rasa nih. Dia aku lagi kubak mengikai. Ini mana kekecuali bos? Bos, pesan nggak? Ujain bos. Ujain bos Mes buat duduk jam. Tengah abang kau ngasih tahu bilang. Andre beli. Boleh salo boleh oseng. Iko salo ya oseng. Agar mas tumbang. Tahu? Emak tatai. Cocok nih. Dia biasa huruf poso ya kayak. Rasa no. Tanpa. Bener bener tuh. Bos. Rasanya bosku. Bos. Bos. Tangan nih bos. Saya kesana bosku, sabar lagi bos. Bos. Hai Galeng. Mangan nih bos. Rasa to makasih di Galeng. Nalalo ni ambeyeng. Isay din ni nasenso. Uli sendi gare di malay mulatipo. Tambasti bos kilas sesaka. Nih suka Galeng tao kay dorong. Dolo to ngapod di ko Galeng. Galeng. Bos. Kamera, rolling, action. Bos. Ajar yang turun sa dalam mulele. Oh. Apa lah mau ba? Andre boleh salo boleh oseng. Iko bale. Ya oseng. Halo. Iko. Agak malu bro. Action. 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 Masa ditunggu saya kak bilang pak. Pada matangnya tuh sandai nambe dan nulis sama kasih saya karena aku nih pindah doi anu urusukan